Ke incwadi ke kade ihlangothi le ufakazi bekakhuluma ngayo ukuthi bona kade bebhalele ke ihlangothi labeshushisi ke khona kanjalo ke uyasho ukuthi yena ke ubaba ke noma umnumzana uBongani Nicholas Gininda uyena obhalile ngaphansi kwesifungo futhi ebhala isebenzisa kolimi lesingisi ke lapho ke uyasho ukuthi yena ke lapho kusebenza ngaphansi kweziphoyisa noma usebenzele isiqashiwe esiphoyiseni ke lapho ke ngaphansi komthetho ke lapho usection 30 kwala iNingizimu Afrika ngaphansi kweziphoyisa ke lapho ke Act 68 of 1995 uyasho khona ukuthi yena kwenza kumsebenzi wakhe nona obhaliwe khona ngaphansi kwesifungo lesi futhi uyasho ukuthi khona ukuthi usebenza ngaphansi kwamovisi wama-commissioner ke lapho ke futhi nake uyena ku-commander welicala leli noma uyena kumseshi omkhulu kunokuthi icala leli noma uyena kumholi wabaseshi welicala leli futhi ngesikhathi lisa kade ebhala lokhu ke kade esebenza ngaphansi kwekuthi yena kade ku-kernel lapho ke futhi inombolo zakhe uyibhalile inombolo zokusebenza kwakhe khona nalapha ke futhi inombolo zocingo lakhe zikhona khona ngalana ke lapho ku paragraph 2 yasho khona njalo ukuthi yena ke uyena ke umholi ke wethimba labaseshi ke ngaphansi kwecala leli lase Phosphorus case 636/10/2024 la khona ke uyasho khona njalo ukuthi yena ke la kade research ke noma kade phenya ke icala lokubulawa komuntu abambiza ngegama lokuthi ke uSenzo Meyiwa owadutshula bese wabulawa noma washona ke ngelanga la nge-26 yenyanga ka-October ngomnyaka ka-2014 phakathi kwesikhathi saka 8:30 ntambama kuze kushaya ihora la ka-9 ebusuku ke futhi yasho ukuthi umufi khona lapho ke wadutshulwa ngesikhathi kade kungena ngesikhathi noma wadutshulwa ngaphakathi komuzi wentombi yakhe kade beyibiza ngegama laka Kelly Khumalo noma igama lentombi yakhe kade uKelly Khumalo uyasho khona ukuthi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke lapho ke kwatshengakala ngokuthi kade abantu bezobamba ke inkunzi lapha kubamba inkunzi kwabo ke bese kwangahambi kahle ke lapho ke futhi aqhubeka uyasho khona ukuthi yena kubhalile lokho ngaphansi kwesifungo ebhala lokhu mayelana nodaba noma udaba olubhaliwe lapho ukuthi kwangena ke abalisa ababili kulo muzi loyana ke ngesikhathi kungena abalisa ababili ke lapho ke bese bafuna kabo makhala khukhwini futhi nemali ke ngesikhathi kade bengena ngaphakathi komuzi bebamba ke inkunzi lapho ke futhi ngaphakathi kwalomuzi kade khona ke abantu abasikhombisa abadala ke futhi nengane encane kade khona ke lapho ke ngesikhathi abasolwa bengena ngaphakathi loyana ke futhi asho ukuthi abofakazi babhalile lapho ke ukuthi abasolwa bangena khona lapho ke bephethe ibhamu ngesikhathi kade besenza lokho futhi bephethe isibhamu esihamba abasibiza ngokuthi revolver ke igama laso ke futhi lapho ke umsolwa ke kade bemkhuluma noma bemchaze ngendlela ukuthi kade kuwesilisa kade kumuntu omnyama wesilisa futhi onamehlo amakhulu ke lapho ke futhi kade anama-dreads ke bagqoke ke ikhakhi noma ilokozana islamba noma ijacket elibrown ke yena futhi ngalanga senhla bagqoke nje isigqoko lakhe ekhanda futhi ngobude bakhe kade amfushane kunandona ke umsola wesibili bekahamba naye bese bathi ke umsola wesibili lo bekahamba nalowo uqala uma bona bemchaza indlela bemchaza ngayo ukuthi kade kuumuntu omude futhi onomzimba onciphile lapho ke benake bekade engenazo indevu ke nake futhi ngokumbala kade enombala omnyama ke nake futhi uyasho khona ukuthi lokhu kubhaliwe ngaphansi kwesifungo ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke kulomuzi lona elikhulumile ngawo ke ukuthi lokhu kwaqhamuka noma kwenzeka ngesikhathi kade beqambulisana ke lapho ke phakathi kade khona qambulisana phakathi kwaSenzo Meyiwa futhi okuyena ke umufi kulecala leli ke futhi nalabalisa noma nomlisa lo kade aphethe isibhamu lapho ke kulaba ababili kade bengenile bese le kumlisa lo wadubula amahlandlo amabili ke lapho ke edubula khona ngaphakathi kulomuzi loyana ke uyasho ukuthi khona kanjalo ke bese ngesikhathi kudutshulwa ke inhlamvu yoqala kade bedubula eduze noSenzo Meyiwa bese yamshaya esifubeni ke nake ngesikhathi imshaya esifubeni la ngaphambili bese yaphumela ke nake ngemuva la emahlombe akhe ke omzimba basho khona ukuthi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke umsola wesibili yena ke badaqinize ebheke abofakazi kade bekhona lapho ngaphakathi kweleli khaya futhi bekavele phethe umakhala ekhukhwini lo umakhala ekhukhwini kade kumakhala ekhukhwini ka Miss ke umama uKelly Khumalo lapho ke ngesikhathi kade bebamba inkunzi lapho ke kulomuzi loyana ke ngesikhathi kade kusenzeka lobugebengu noma yebo ngesikhathi kade kusenzeka ubugebengu lobo ke lapho ke futhi waqhubeka washo khona ukuthi ukubhalile ngaphansi kwesifungo ukuthi besona abantu laba ukuthi kade gqoke ingubo ezinjani ke ngesikhathi kade benginile lapho ke bagqoke ke hoodie bona ke futhi omunye bekame ngaphandle
eqhelele kancane kunendawo yesigameko ngesikhathi kade kusenzeka ngaphandle ukuthi kwenzeke lokhu ke futhi bese wathola ke lapho ke ngesikhathi bazama ukuthola ke ucingo lwakhona ke lapho ke basho khona ukuthi abantu laba balile ngaphansi kwesifungo ukuthi bese baphuma ke bebahamba ngenyawo ngesikhathi bephuma ngenyawo begijima lapho bese kwasala ke isigqoko sabo sasalo muntu kade adubulile khona lapho ke le ndawo yesigameko. Mayiqhubeka ke futhi ihamba ibheka phambili iyasho khona njalo ukuthi lokho kubhaliwe ukuthi abasolwa ke ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke kade abanye ke labo kade behambisana nabo kade beyifihlile ekuthizeni bangabikho duze nale ndawo leyana ke bese bona bathatha ke amakhithi ke noma ucwaningo lwamakhithi ngesikhathi lwabafakazi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu oqhamuka kubasolwa labo kade bengene lapho ke bese ke bathi ke umuntu walimala bamthatha bamgijimisela ke esibhedlela ngesikhathi bemthatha kulomuzi loyana ke ngesikhathi bamgijimisela esibhedlela kepha ke ngesikhathi befika ngesibhedlela bese babatshela ukuthi sekashonile ke ngesikhathi kade kusenzeka lokhu kwenzeka phakathi kwa8:30 ntambama kuze futhi kushaya ihora laka9 ebusuku khona ke njalo ke futhi ngesikhathi kade befika esibhedlela phakathi ngemizuzu ke e15 ke ngemuva kwehora laka9 kulabo abatshela khona ukuthi umufi sekashonile futhi maqhubeka esenza usesha kwecala labo bayasho khona ukuthi lokhu kuyajengekala ukuthi khona ke ucingo lolu abalithatha lapho ke bahamba nalo ke lona ke lwaqhamuka uma bebheka ke ama cellphone towers noma lokhu kokusebenza kwama cellphone lokhu okuveza ama cellphones ukuthi noma omakhalekhukhwini ukuthi bakuphi ke nendawo kade bevela ngaphansi kwehostel lapho ke Vosloorus futhi yasho khona ukuthi ucingo lolo ke bona abakaze balithole kuze kube isikhathi samanje ke noma abakaze baphinde babuye balayithe ke futhi ucingo lolo kade belithathile lapho ke futhi yasho ukuthi ufakazi obukhona ngala kubhaliwe futhi kujengakala ke ukuthi ngendlela kade kusenzeka khona lokho kade kuhlelile lokhu ke futhi ngesikhathi kade kusenzeka babakuthola ke Vosloorus lokho ke lolo lwazi lolo ke bathi ngesikhathi baphenya ke bathola ke ukuthi ufakazi babo ke noma ufakazi babutholile ke malana nabantu kade bekhona ngesikhathi senzeka udlame lolo noma ngesikhathi kade kubulawa ke khona kumufi lapho ke kade basho khona ukuthi lokhu noma abantu laba kade ephethe ibhamu futhi bashaya ke lobugebengu babo njengokuthi kade beshaya bebamba inkunzi kepha kubamba inkunzi kwabo akaze kuhambe kahle ke lapho ke futhi basho ukuthi banofakazi malana nabasola bo bahlanuke lapho futhi ufakazi khona babhalile futhi wachaza kahle ngenzansi ke ukuthi lokhu kade bebulala khona ke lapho kusenzo meyiwa futhi yaqhubeka yasho khona ukuthi amagama wabasolwa ke la alandelayo 3.1 lapho ke basho khona ukuthi lapho ke muzika ukhulelwa Sithembe Sibiya ke bathi yena ke oqala lapho kuxhumaniswa nelecala leli futhi kunofakazi ubhaliwe noma idocument ezibhaliwe ngaphansi kwesifungo la bayasho khona nje ukuthi umsolo wakhe nake uqhamuka futhi nabanye futhi aqhelene nabo ke noma seduze nabo ke baqhamuka endaweni eyodwa nesigodini ngaphansi kwesigodi sisodwa lapho kwindawo KZN futhi yena kade wambiza ngegama lika Mafika ke noma uxhumane noMafika lapho ke noma kade hamba noMafika yebo bekahamba noMafika lapho ke ukumsola wesibili kulecala leli uMafika bambiza ukuthi uCarlos lapho ke futhi yasho kwazi ukuthi owesithathu bambiza ukuthi uMaphisa ke lapho ke futhi owesine kumsolwa bambiza ukuthi uNkani ke lapho futhi wesihlanu kumsolwa ke lapho ke naye ukhona ngalana ke futhi kulokubulala lokhu ke kukamufi lapho ke futhi washo ukuthi lokho akuphikisiwe ngesikhathi noma akukho ukuphikiwe ukuthi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke balana nalabantu bodwa noma bonkana labakhe ngesikhathi kade ithimba lesiphoyisa lithola ke ulwazi lonke futhi noma lokhu kade bekutholile ke lapho ke futhi yasho konje ukuthi uma iqhubeka khona njalo sokhona lapho ke ukuthi abantu abawaxhumanisa ngofakazi okhethekile noma ufakazi okade ubutholakele lapho ke obuqhamuka kulomuntu abantu kade bekhona ke futhi lapho noma kulemindeni noma kulomhlangano womndeni kade ukhona ke lapho Vosloorus ngesikhathi ekhuluma ke esithena ke uyazi ukuthi ke usenzo sekashonile ngaphandle ukuthi ke lezo ndaba lezo ke zithole ke intatheli bese batshele ke intatheli bese intatheli zitshela ke umphakathi lapho ku media house noma kuintatheli noma kumibukiso noma mhlambi kumsakazo ke lapho ke uyasho khona njalo ukuthi lapho kokubhalile lokhu ke kubhala ngaphansi wana wakhuluma futhi ukukhuluma ngaphansi kwe-confession le ayenza ke futhi komuntu kwiphoyisa elimele ngelanga lange-30 zakaMeyi ngomnyaka 2020 futhi yasho kwenza ukuthi umsola ke lapho ke wahamba futhi bese wakhomba ke lezi zinto ngendlela ke ezenzeka ngayo ke ngesikhathi kade bemphelekeza bemgadile ngala ngesikhathi lapho kulomuzi leyana ke futhi ngesikhathi befika lapho ke bese wakhuluma futhi ucingo ngodaba ukuthi kwenzekani ke ngalo ke lapho ke
bese yaqhubeka futhi yasuthi nawakhomba konke lokho ungekade khomba ngaphansi koCommissioner wezesiphoyisa ngelanga lange-5 zinyanga kaJune ngomnyaka ka-2020 bese lapha ku-3.2 wabhalile mayelana noBongani Sandiso Ntanzi-ke onegama abambiza ngalo-ke lokuthi umafika-ke igama lakhe-ke bathi yena kuyaxhumana nalo daba lolu ngembangela ukuthi kade khona noma ngenhloso ukuthi kade khona ke-statement ekade zithathiwe zibhaliwe-ke lapho-ke abofakazi-ke lapho-ke futhi nale kit kade bethathiwe begcwalisile besebenzisa kacwaningo layo kumalana nodaba labafakazi noma lodaba lofakazi-ke lapho-ke ngeliyasho khona ukuthi lo muntu bambhalile khona lapho-ke ukuthi uyena kade agqoke-ke ihudi lapho-ke futhi kade ame ngaphambi ukuthi angene ngaphakathi kulo muzi noma ngaphambi ukuthi kwenzeke isigameko ngaphakathi kula muzi bese ngemuva kwalokho bese bagijima-ke bonkana bahamba-ke lapho-ke futhi yasho ukuthi ke isikhangiso sidlalile lapho-ke umsola obhaliwe lapho-ke kade aphelekeza umsola uqala-ke lapho-ke obhaliwe kule nkulumo noma incwadi-ke lapho-ke ngesikhathi umsola kade bengena ngaphakathi libulala-ke khona-ke njalo-ke lapho kumsola uqala futhi yasho khona njalo ukuthi abasolwa-ke lapho-ke babathola mayelana nolwazi kade belitholile-ke lapho-ke noma ulwazi kade qhamukile kubona-ke njengethimba ukuthi bagcine benithola-ke uyasho ukuthi mayelana nakho konke wena-ke kade umunye walabanye kade belandiwe lapho-ke mayelana noma kade bachazile mayelana nempahla zengubo noma nengubo zabo kade beyigqokile-ke lapho-ke ngelanga leli lalo dlame noma ngesikhathi kade kusenzeka ubugebengu lobu-ke uyasho ngesikhathi kade bekuphenya bekubuza imibuzo lapho-ke noma ngesikhathi kade besesha-ke lapho-ke kula bathola khona-ke amabhulethi la kade ungenawo kona-ke ngisho ulicense noma amaphepha kade akunika-ke ilungelo waphathe-ke kwena-ke futhi basho khona ukuthi umsola bese waboshwa-ke emuva kwalokho-ke bese basho khona njalo ukuthi umsola ngesikhathi kade etshala kade kusenzeka lokhu-ke yena-ke washo ukuthi yena kunomdlandlo noma uyimisile thizeni kenza i-confession lapho mayelana nalo daba lolu-ke futhi uma iqhubeka ihamba khona njalo-ke yasho ukuthi umsolwa-ke ngesikhathi kusenzeka lolu-ke yena-ke wakhuluma nephoyisa-ke iphoyisa lake liyimele ngelanga lange-19 zakaJune ngomnyaka 2020 bese ngemuva kwalokho ke wenza ke confession ngesikhathi esenzeka lokho ke kade kwenza phambi kommeli futhi kade esenza lokho ke phambi kommeli kwinkantolo encane lapho ke Boksburg Magistrate Court ngelanga lange-24 zakaJune ngomnyaka ka-2020 futhi mangabe iqhubeka ihamba phambili yasho khona njalo ukuthi ngemuva kwale confession yakhe bese waqhamuka ke umsolo wakhe watshela ke malana nodaba lakho yena uyena kade akhona ke emude lapho futhi nomzimba omncane owangena ngaphakathi kulo muzi ke lapho ke malana nodaba la ka 3.2 malana nodaba la 3.3 khona-ke lapho-ke kubhaliwe khona-ke malana Mthobisi Prince Mncube-ke onegama noma obizwa ngegama lakaCarlos ejwayelekile-ke uyasho khona ukuthi yena-ke bamxhumanisa lapho-ke kulo bugebengu lobu malana ney'tetimende ezikhona-ke ngaphakathi kwedocket lapho-ke futhi yasho ukuthi isikhangiso nakhe wasidlala lapho-ke kukuthi kade ehambisana nalabanye futhi ephelekeza laba-ke ngesikhathi-ke umsola wesibili-ke noma kubhaliwe ngaphansi kukamsola wesibili-ke futhi uyasho khona njalo malana nencwadi leli ukuthi ngesikhathi esenza kusesha kwakhe kucala leli-ke ulawathola khona-ke ulwazi ukuthi khona-ke confession exhumanisa i-confession kade yenziwe ngaphansi kwesifungo-ke exhumanisa yena-ke umsola lapho ohamba ngaleli gama ebalibizile ngaphezulu-ke futhi ngesikhathi kusenzeka udlame lolu-ke umsola kade egotshiwe-ke ejele futhi engaphansi kwesigwebo sakhe seminyaka-ke eyishumi saka-35 years ejele ngecala lokubulala-ke alenza ngomnyaka ka-2015 futhi malana nodaba lama-ballistic test lapho-ke akhipha khona njalo ukuthi isibhamu lesi esetshenzisiwe-ke lapho-ke kulokubulala kwakhe yisona futhi isibhamu malana icala lakhe leli kade agotshelwe lona-ke yisona sibhamu futhi wabuya wasebenzisa-ke noma esabuye sasetshenziswa ngesikhathi kubulawa uSenzo Meyiwe futhi ngesikhathi kusenzeka lokhu-ke basho khona njalo ukuthi umsolwa kade yena-ke agotshiwe-ke futhi nocingo lolu lwakhe besele balithatha-ke kuyena bese bathwebula-ke iy'thombe eziqhamuka kulo cingo lolu lwakhe-ke umsolwa lapho-ke futhi ngesikhathi kade bethubula-ke iy'thombe kokulo cingo lwakhe lolo-ke kwaqhamuka-ke iy'thombe zakhe-ke lapho lakade kade agqoke-ke ingubo ezifanayo vele nalezi kade abofakazi kade bekhona ngaphakathi kula muzi bakhuluma ngazo basho khona ukuthi kade khona-ke iy'thombe lezo-ke lapho iy'thombe abayithwebula kulo cingo lwakhe noma iy'thombe kade bezithwebule kulo makhalekhukhwini wakhe-ke iy'thombe la yena kade ayithatha namathupha ushuthi ayu-selfie-ke ngelimi lesingisi-ke lelo-ke futhi ziyahambisana nenkulumo le akade bekhulumile ngayo-ke ngale futhi wathi yena-ke wangena ephethe isibhamu lapho futhi kade nama-threats futhi ameso wakhe kade kuwameso amakhulu futhi kade yanezinyo legolide kuyena-ke bathi-ke umsola khona njalo lapho yena-ke wangena
bathi-ke umsolwa wangena-ke ngaphakathi kulo muzi. Ngesikhathi bangena ngaphakathi kulo muzi bese wafuna-ke nakhe ucingo lapho-ke futhi emuva ukuthi afuneke ucingo lapho noma abomakhalekhukhwini bese wabe futhi wafuna-ke imali. Basho khona njalo ukuthi umsolwa lapho-ke bese wadubula-ke lapho-ke dubula-ke kumufi-ke ngesikhathi kade khona ungazwana mhlawumbe ungaboni ngasonye phakathi kwabo-ke lapho-ke futhi iy'thombe lezo-ke bayitholile futhi iy'thombe bayithola zale ndawo yesehlo-ke lapho-ke futhi nesikhala kade setshenziswa lapho ekubulaleni-ke kwaSenzo Meyiwe. Mayelana no-3.4 kubhaliwe lapho-ke ukuthi babhale mayelana noMthokoziseni Zipho Zonke Maphisa obamazi ngegama lakhe Maphisa. Uyasho khona ukuthi umsolwa naye futhi uyaqhumana nalokhu konke mayelana nodaba lama-statement-ke akhona-ke ngaphansi kohlelo ngaphansi kohlelo ama-affidavit noma ngaphansi kohlelo ukuthi sele bafatha-ke isifungo abantu bakhona-ke ukuthi bazokhuluma-ke lolu daba lolu-ke. Uyasho mayiqhubeke enkulumeni yasho khona ukuthi yena-ke umsolwa kade ayimisele ethizeni-ke enze i-confession ngaphambi komuntu oyimele futhi wakhuluma-ke nje kumngani wakhe okhethekile lapho noma kumngani wakhe oseduze-ke mayelana nesikhangiso sakhe noma mayelana nendlela aseduze ngayo kule cala leli. Futhi ngesikhathi bekakhuluma-ke nalo mngani wakhe okhethekile-ke lapho-ke umsolwa wakhe noma nalo muntu oyimele lapho-ke kula ukhuluma khona-ke buza ukuthi ngabe yini isizathu sokuthi uMafika aboshwe-ke lapho-ke bese ulwazi bese babuya bamtshela ukuthi uMafisa uboshiwe lapho-ke eboshelwe ukuthi bamthola enobhontshisi usho amabhulethi-ke lapho-ke kade futhi kade aboshelwe icala lakaMeyiwe lapho lokushona kwakaMeyiwe. Futhi ngesikhathi ethola lokhu etshela lokhu mayelana nalo muntu ukuthi ayimele lapho-ke bese kuMaphisa-ke washo khona njalo bese watshela lo muntu oyimele ukuthi akahambe futhi ahambe kuMafika. Uma fika kuMafika atshela uMafika ukuthi angakhulumi ngegama lakhe-ke uMaphisa ekuthizeni na-ke ngabe unesandla kulokhu-ke kokushona komuntu noma kubulaleni komuntu-ke lapho-ke. Futhi ngesikhathi kade bekhulumisana-ke lapho-ke uyasho khona njalo ukuthi uMaphisa-ke yena-ke wabuya watshela lo muntu wakhe oyimele noma lo mngane wakhe okhethekile mayelana nesikhangiso sakhe noma mayelana nendlela kade nesandla ngayo kulokhu. Futhi washo ukuthi ukusesha kwecala labo lapho-ke nake wakhuluma ukuthi isikhangiso wasibhalile lapho-ke kukuthi kade kukuthi bekaqaphile lapho eqapheke imoto le kade imeduze nalo muzi loyanake ngesikhathi kade kusenzeka lokhu-ke futhi yena kuyasho ukuthi kuyena kade aphethe isibhamu nje esincane-ke lapho-ke mayelana nephuzu laka 3.5 3.5 babhalile khona-ke lapho mayelana noSifokuhle Nkani Ntuli owaziwa ngegama lakaNkani. Bayasho khona njalo ukuthi ke umsolwa bamxhumanisa nalokhu mayelana nodaba lwe-engagement kade luthathiwe-ke lapho-ke futhi basho khona njalo ukuthi yena-ke kade eqeqeshela-ke noma uyena-ke kade emxhumanisa-ke imoto abagijima ngayo-ke ngesikhathi kade kade kwenzeka udlame lolu-ke futhi imoto le kade kuyi-VW Polo-ke lapho-ke mayelana nofakazi kade bebutholile. Bayasho khona njalo ukuthi nake lapho-ke uyena kade eshayela-ke imoto ngesikhathi lesi igebengu noma mhlawumbe abasolwa-ke besiya kule ndawo yabo yobugebengu-ke lapho-ke futhi ngesikhathi bebasiya bekade beya khona-ke futhi ngesikhathi besuka khona-ke behamba bebuyela-ke eFosloka Square la khona-ke ngemuva kwesigameko lesi futhi yena-ke lapho wathi kade ahlezi emotweni eqaphe imoto egade imoto ngesikhathi kade kusenzeka lobugebengu lobu-ke futhi yaqhubeka khona njalo yasho ukuthi-ke nake i-confession kaMafika-ke lapho-ke iyona-ke abesebenzisile futhi ekhulumile mayelana nodaba lolu-ke kade bebatshelile noma walitshela umuntu-ke lapho-ke oyimele ngesikhathi basenza-ke i-confession lena-ke ukuthi-ke ngabe bahamba ngani ngesikhathi kade besiya lapho-ke nanoma bahamba ngani ngemuva ukuthi bebulale umufi lapho-ke noma kusebenzisa-ke imoto yiphi-ke lapho-ke. Uma futhi iqhubeke siyaphambili yasho khona ukuthi bonkana abasola lawa wabhaliwe khona lapho-ke kade bebasebenzisa-ke noma kade besaziwa-ke njengey'nkabi zalapha-ke kwimboni yamatekisi uma ngabe kade kunempi phakathi kwamatekisi. Futhi yaqhubeka yasho khona njalo uma ngabe siyaphambili ukuthi bona-ke abasola bese bona benza-ke indlela yokuthi babathole-ke ngemuva ukuthi babathole kwindawo ezahlukene futhi ngey'khathi ezahlukene. Ngesikhathi kade kusenzeka lokhu-ke bona-ke babhala lapho-ke uma beqeda ubathola-ke bese babuye babatshela-ke mayelana namalungelo abo ezomthetho awela ngaphansi kwa-section 35 Act 108 of 1996 bese athi ufakazi uyena-ke owanifundela konke lokho-ke mayelana nodaba lwezomthetho yenu uma ngabe seniboshwa khona lapho-ke. Futhi yasho khona njalo ukuthi yena-ke abanye futhi kwabasolwa-ke lapho babuya-ke bakhuluma benza kodwa uhlelo le-confession noma babuya benza ama-confession ngaphansi komuntu-ke oyimele lapho kwezesiphoyisa-ke ngesikhathi futhi abanye-ke babuya benza lokho ngaphambi kwabomantshi basenkantolo-ke lapho futhi la ibhaliwe ngaphezulwini kule ncwadi lena-ke. Futhi yasho khona ukuthi abanye futhi benza ama-confession ngesikhathi kade senzeka lokhu-ke kubantu-ke abayimele-ke futhi bakhuluma ngodaba lolu lwabo ukuthi bona-ke lapho-ke ngabe banesandla kanjani kule cala leli. Uyasho khona njalo uma ngabe iqhubeka nenkulumo yakhe ukuthi khona-ke
incwadi lapho ke ibhaliwe zeyifungo la ezibhalwe ngaphansi kwesifungo ke ngabantu abayimele ke lapho futhi nabofakazi abakhethekile abasho khona njalo nenake ngabe nixhumana kanjani ke kule cala leli kade lenzile lapho ke lokushona noma icala lokubulala futhi cala kubamba inkunzi ngoba kade ngixhobile kunina noma kade niphetheke ikhali kinina futhi nokutholakala necala lokuthatha niphetheke ibhamu ekho semthethweni futhi nobhontshise noma amabullet angekho semthethweni ke lapho ke ngoba ningenawo incwadi kade nigunya enika ke imvume noma ilungelo ukuthi niphathelwa lapho lezo ncwadi ke lezo ke futhi yasho ukuthi lapho the director of the prosecution futhi abashushisi abakhulu ke lapho ke balana ke eGoli ke noma balana eGauteng basho khona njalo futhi nalapha ke national prosecution yasho khona njalo nona ke kumele iqaphe kakhulu mayelana necala leli kade benithosa lona ke nonkana nenabasola nokuthi nobahlanu ke lapho ke laba bhalwe lapho paragraph 3 kuthi ke niboshwe lokubulala ukubamba inkunzi ngokuthi ade niphetheke ikhali kinina futhi ade niphethe lapho ke ibhamu futhi lapho ke namabullet ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke futhi mangabe iqhubeka khona lapho ke yasho njalo ukuthi yena ke wacela incwadi emlethela noma incwadi emnikeza ilungelo ukuthi zene anebambeke noma anibopheke lapho ke nonkana abasola babhaliwe 4.1 lapho ke umuzi kawukhulelwa Sithembe Sibiya igama bambiza ngalo ke umuzi bese kwesibili 4.2 Bongani Sandiso Ntanzi igama bambiza ngalo ke lapho ke uMafika bese okwesithathu ke lapho uMthobisi Prince Ncube igama abambiza ngalo noma igama abajwayele ukuthi bambize ngalo ke lapho uCarlos futhi ke lapho ke umsola ke lapho kumthokoziseni zipho zonke maphisa noma abajwayele ukubiza ngegama laka amaphisa ke bese osihlanu ke lapho ke usifo kuhle Nkani Ntuli ojwayele ukuthi bambize ngegama laka Ntuli ke bese ngenzansi kwalokho lapha paragraph number 5 kula khona kwathatha khona ke isifungo ke lapho ke ngemuva ukuthenze khona lokhu ke bese uyabuya kwasho khona njalo ke mara nodaba lolu lwencwadi kade futhi ayibhalile noma incwadi abayithola noma incwadi kade bembhale yona iqhamuka lapho kubashushisi abakhulu noma kuhhovisi labashushisi nje lonkana liphela lana ke lithize director of the prosecution Gauteng division bese yathi Pretoria idolobha la khona ke lapho ke bese lapho ke yabhala futhi ngenzansi ukuthi lapho ke reference number bese babhala ukuthi lapho ke u10/2/12/3 bese ibhala ke inombolo lapho ithi dash bese ithi P 243/2019 bese lapho ithi senior prosecutor umshushisi omkhulu ke lapho ke private bag X21 Boksburg 1460 bese yasho kumalana icala lezombuso ke futhi nabasola laba abalandelayo ke lapho ke uM Sibiya futhi nabanye kade hamba nabo ke ngaphansi kwecala lase Foslorus case 636/10/2024 iyasho khona njalo uma ngabe ifunda ke lapho ke ifundeka ngalendlela ke ehamba ngalendlela iyasho ukuthi i-director noma mhlawumbe umshushisi ophethe umshushisi omkhulu wabhala lapho ke ngaphansi komthetho ngaphansi kwesigaba somthetho usection 75 Act 51 of 1997 washo ukuthi sakathatha isinqumo sokuthi ke abasola bonkana kumele bababopheke umsola uqala lapho ke kade ku Muzi kawukhulelwa Sithembe Sibiya ke bambiza ngegama laka Muzi bese owesibili ke lapho ke kade ku uBongani Sandiso Ntanzi obambiza igama laka Mafika ke lapho ke bese omunye kade kumthobisi Prince Ncube ke bambiza ngegama lika Carlos bese omunye kade kulapho ke umthokoziseni zipho zonke emaphisa kade bambiza ngegama lika Maphisa bese ke umsola wesihlanu ke lapho kade ku usifo kuhle Nkani Ntuli kade bambiza ngegama laka Sifo lapho nomgama laka Nkani ke lapho ke yasho lapho ke bese bathi ke kumele ukuthi babathwesa amacala ngaphambi kwenkantolo ephakeme icala lokuqala ke lapho ke bathi icala lokubulala eliwela ngaphansi komthetho lapho ke usection 51 subsection 1 Act 105 of 1997 bese icala lesibili lapho ke ubamba ke inkunzi ngokuthatha liphetheke ikhali kinina ngesikhathi kade nibamba inkunzi lapho ke elibhaliwe lapho ke ngaphansi komthetho ka section 1 Act 51 of 1997 futhi lihambisana neminye ke imithetho emthetho ka 51 section 51 subsection 1 bese bathi Act 105 of 1997 bese ke lapho bathi futhi icala linye kumele ukuthi banithwese lona ke lapho noma wakati banibophele lona ke lapho ke icala elihambisana nokungayiphathi kahle mala nomthetho ka section 3 Act 60 of 2000 shuthi natholakala lapho ke niphetheke ibhamu ke kini bese elinye ke icala futhi kumele ukuthi banithwese ngalo ke lapho ke ukungahambisani nomthetho ka section 90 Act 60 of 2000 ukuthi nitholakala ke kini niphetheke obhontshisi noma ke amabullet ke lapho ke bese ngenzansi basho ukuthi khona ke umuntu osayindile lapho ke i-signature lomuntu ke ayibonakala kahle ngendlela ke eqondile. Thank you Mr. Matsanga.
Now, thank you, Brigadier. This information is very vital.